Odem ja na večernji trening, taman, kao, na primjer, juče je potpisao, danas idem na trening, vidim onaj generalni menadžer Bona, posle treninga 4 propuštena poziva. Da nisu odustali. Ja kažem, 100% odustali. Je li ovo moguće? Rekao, meni da se dešava taman u Njemačku. A oni su znali da mi je žena trudna, jer sam ja to najavio da bih možda uzeo koji dan slobodan. I on me zove da me pita ako nije tajna ili dječak i djevojčica da dječju sobu prekrače u plavu ili u rozu. Ja kažem, druže, bucaj se u bijelo, prepao si me. Kupit ćemo jastuk. Prepao si me, znači, možeš slobodno sve u bijelo, samo da dođe. Je li moguće da je to tako? I pokupite čovjek sa aerodroma, uzmeti ličnu, uzmeti vozačku, sve iskopira, sa rent-a-car kućom dođe, daju ti odmah auto, povezu te do stana, u stanu pokaže ti sve što treba, pokaže ti gdje je kancelarija kluba, u stanu, u frižideru neke potrebštine, koverta para da se snađeš na frižideru, ovo ti je sala, otvoreni su ti termini, ako ćeš dodatno treniraš, za 2 dana kreću pregledi traju 3 dana i kreće samo u brazdu i